أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammedin وعلى آله وصحبه أجمعين. Dobrodošli u još jedno ljeto sa Kur'anom. Danas ćemo se družiti, ako Bog da, sa 190. stranicom, sa prva dva ajeta na ovoj stranici. Pa počnimo odmah sa učenjem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Za one kojima je ovo bilo brzo, evo nešto sporije učenje. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. A za one kojima je ovo bilo brzo, evo drugi ajet, slovo po slovo, a potom i riječ po riječ. Khalidine fiha ebeda. Den čitamo da, jer imamo znak za stajanje. Inne, pa se spoji. Inne Allahe nema ništa, pa ga učimo kroz nos. Indehu produžimo, jer ovdje imamo valovitu liniju, radi se o pravilu teđvidskom med. Indehu ajrun azim. Mun stanemo m, jer nam je došao kraj ajeta. To bi bili, dakle, prva dva ajeta, 21. i 22. ajet sure Et-Teube, 190. stranica. Nadam se da raspust lijepo provodite. Evo, pri kraju smo raspusta, uskoro ćemo, ako Bog da, se upisati i u novu mektepsku godinu. Vježbajmo ove ajete do narednog petka. Selamun alejkum, uz dovu i molbu Allahu dželle šanuhu da
ove ajete lijepo izvježbate i da ako Bog da mektepsku nastavu dočekamo i dočekate spremni.